ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ban Pynsahnam ya kekerteng jongi Meiieit Spility lingdo Langrin. Ya ibalan yo kum ke reu slor jong ke jaj ben reu khasi. Ibala kentat ya kisbai rupa kibala terwa da ke sarkar India. Lingba ke Uranium Corporation of India Limited. Ban yo klong yo marpo kendau uranium na ke snong dom yasian. Kabahap hapo upur usam jong ke South West Khasi Hills District. Ke Khasi Students Union Delhi Unit. Haka praterik ubnai kelalengkot arajar arpuar kala penmi pajba ya kakot halor ka jingim jongi Meiieit Spility lingdo Langrin ya kabala ai kerteng ka jingim ka reukrau ka rikasi ya gani kakot bala tho do nong ai boj jong ka KSU Delhi unit usamla Daniel Stone lingdo nonglain la pelaj pajba do chairman jong ka North East Students Organization uba Samuel Jerwa ubalalong kumukongsan haka jingilang kabalalong ha office traikam jong ka Khasi Students Union kabadan Hajayao Chapel Road harengkat ka jingsakhilang jong uba Blosding Wanyang ubalong kumusembut kongsan ke Dr. Berelia C. Wolflang ke kli badai pet ya ke Khasi Department jong ke Lady Keane College Shillong uba Powell Soklet Ubadayu Secretary jong ke Managing Committee jong ke Lead Spility Lingdo Langrin Memorial School Dom Yasian Ubabu Prijun Lingdo Langrin Ukun bahedu jong i Meiieit Spility Lingdo Langrin bat kiway kibala shakot ngobha Kapor ka ba i-spiti ng mga Jingshynrang. Datan ketika nomor ki member dengan kasih jemi ki berlepan KJI dan ibok keruyan. Pada kali kajian keren ki member jumi bati Meiieit yang pau itu jing amlur. Beli dia dari wan snai sekolah ti po atau Mynsiem. Maka sekolah ka bala bu da kesorkar kana khangno akasna ajar san ajan riu. Kat kapor ka ba i Jingshynrang mati po kajian lam jung Meiieit bila persyak yang dijengti yang akan lo ikan di sekolah bagi kena nanti di Shillong ibuan kita bakal sekolah no kita balapan kini sekolah siapa wakaji bat cui di Shillong itu kamcengan ini kalau bu apa yang perkat juri kemungkin member juga kesen yang kat kaji nam di Dr. Daniel bat menjulu Dr. Burnley ni rara dengan saya di sekolah terangkat kaji yang terhilang ki bayi basam jadi Spility kami bu Prijun dan ibu NDC buat QQ dia. Lengkap pakai jing kersan berapa dengan sen KSU. Ila rai bang nasional di sekolah di Port Mynsiem. Di mata kan di sekolah telah ya sepanang ke cintai ke joka. Dan kemba san kau pasal di ke cintai kan ke sekolah. Kalau kamu suki hindian nomor apa kadang ke jing pentut, akan dika jingwan juga ke jing pang. Atau juru nomor ke jing jengai ke joka bangin kit di mar ki mata kalau kamu support hindian. Berkunjuru nomor bagi bobol ki jimi menteri kan sekolah Indonesia lohi para members juru bagi kersan ki pilih ki kenhol bagi tu ki ba nongge jingki di ketika Shillong bagi bahkan maui Meiieit Spility kalau kamu suki kita ketika itu sekolah. Nah kalian jangiru bila dah le sekolah kilat kelenti kan sedang berada bila pemi jika kalender kongkalat dengan mifan dan ta ketika itu sekolah. Tinggi sokomen ba Malaysia nusna ada tuan ila sedang no ikan sekolah. Ina tom ya dia armor kini kai, kan armor kini nak kita tani. Mana kalian jongki ila penpau ki kalau bakin ai ki sekali. Dan kita kata sekolah bakam tam dia dengan taki her ki bare bakam jo ki Jingshynrang jom ketika senang ti buat Malaysia. Ini kerana angkat bakal jadi lang jongki baru. Ila ban peliang ikan sekolah ke bagan long ka mati. Kawan dia junom nak minta akan dika rislur bagi dikari bagi cakap jumi kalau penmi semua akan dika jumi penmi juga akan dia dengan tepat jadi kata kalau piang apa kalau don kam nama ni kum kerja berdiri khasi itu nama kalian kerja penmi ikut kam tambah ban dokumen jika jengim jumpa khau jumi nangalai aku ni pun ikut kalau thos sam kisi khasi bat kita kira khau khasi tabara thok di bat ki beri ki bamri kerja berdiri jumi kita sibuk di Jingshynrang kita bakal banyak semua ba ada yang mana pun di kita tahu ada negara yang jumi
Kalau nak pergi ke baki, semula puli juga, kena juga kita baru dia juga. Kita betul syuk dan kita biar nak syuk berpuli yang kisah, yang kurang juga. Sebab tak kalau bah, so kemarin cuma ni aku beli ibadah dan dia bila bertemu dekat sekolah ini spiritual. Malah dah mendai bah ibadah dan dia bertemu dekat desa kita thought people kibri. Jadi kita betul tu Jingshynrang kita pakai. Ibadah terkom jaga kat dan di journals. Ibadah kita cek tu dia kita cek kembali pat. Ikan kajing thought ibadah dan dia kajing kajing ini spiritual ngasnoba kan long kata ban sa mat ban le junom nakam ta kajing tep kajing semang kajing jumi di Meiieit. Jadi sokan bahkan yang sini kita akan temui yang dekat. Nanti kalau kejarak atau crowd, jika history coba jadi berdiri ke jumi. Kalau ngeruk persat juga mau. Kemudian dokumen, jika jika khul dan jika jeki persat yang mana coba jadi berdiri ke jumi. Dekat kerja telang jumi di Meiieit. Kalau IT yang coba jingim. Jika bertahan penek, persat jika kendau jika siap, akan tampil. Jika tight, jika spark juga dekat bertemu. Menyadari macam kali ini bekerja di biologi. Haji sisa apa pun kerja tu, agak apa kerja tinggal jampi pada kesini, bahkan sekolah cibon ia ada macam macam ini. Tapi agak kembali kau undang thor barang lengkap kami yang belum cibon ki thor ada di macam ini, cakap kami yang. Sekarang kali kita kerja bersama macam mana, nak boleh kuat bawah lagi. Berbon kasih mo, jadi kita ayam mesin berjoki berbon dengan rumah persiapan, berbon jadi usang berjoki, buat lari nak. Ketika kau kami ngambil kalau ada competition bagi minum talk, jadi persiapan bagi itu cuma. Mereka kerja ayam mesin pada kerja tu bawa mana, jadi tu jadi dorkam bagi itu ia kerja. Kalau cingla, tapi nong thọ, kalau kerja mesin itu baru, mungkin tempat di nong thọ, sih. Kadang aku akan sisa, ada yang asal kumpul, dia kena ke Spility. So kadang naik September, sudah siang arah tu, ni. Kalau pun yang ada siap dengan peluang kau, mencuba kita menghaki perlu lagi konek siapa report, kita driver yang utama, kita mengkelas pun macam juga semua dia kiri jumpa ball, dia kiri jumpa sam, di wajib ki kena jumpa KSU, dia kiri untuk apa? Setelah berbuat, imam dia kiri report, macam belum student report, dua jelah ya. Sekitar dia ki. Dengan poin berkat pada kawan ayuk boleh ikut ke bawah ada students. Harga negara ajar poin keperluan yang pada dengan poin kebijakan. Kalau tu mereka kalau aku agak apply mereka poetry terus cuma sedang mereka Jingshynrang untuk ada Mynsiem. Kalau poetry kata wahai nak kata tu dia akan jauh mat. Dengan tu ada perlu Kapitri ni kau kalau ketak je lah, kata Jingshynrang. Kalau kata kapitri, kata wandur nak, orang thok. Wah, tu juga kau. Kerana Jingshynrang lalu macam dia jadi trailer, trailing tu KSU cuma ibak sam, ibak lam, ibak polin dua ro, ibak information. Nanti mereka dia menjoki, kira orang bak, kedua tanya cakap. Ini juga Langrin kok wei bayar apa? Habis ada berani menteri, kilendok, ini kajian kok kabar nasional persiapan tentang kopi kalian. Dari wajib bahaying, ngalayo yang kopi persiapan. Dari bantuin di kemarin kau, ini apa dia? Wajib itu tiba betul-betul kapor dia persiapan. Di dalam kajian oponen semua. Dari kajian juga kapor teh, baru di Singapura. Jika itu balik no, kemudian nomsio dia balik no. Kita pakai kawan-kawan. Dengan kami kibat, ini juga itu persiapan jam kilo. Maka bentar dapat urusan kalau menonton persiapan yang jurang. Ketika kuat kaji sisa lalu dipulai ngampir, ngamalah umpatai, mulai larapi hihi semua. Kita dorang atau pulai itu. Kadal kakentin kebawang.
kalau kan kelat do ya kecat benreu kapung kenal irak jong kiri gede ringkat berkejingkan mau ya Meiieit Spility dengdo Langrin nakam tajong berpelan ya kadeka kot sakkan mau Sabhang kajing im jong Meiieit Spility dengdo Langrin Langrin wei riu slur tapken te pura jong kun kapri yodra kertiang apa Kaiden, Faktor Kisnam, Haswa Bakaki Siu, Kandon Kajing Itu Itang, Kandon Kajing Tari Ringkat bagi Meiieit Spility dan Dr. Langrin. Dan mau Bakak Kasis dan Siurian, Kasang Mynsiem yang isu uranium hangti, harus dan kakandai sepak kenai kuai. Tapi dia jung Presiden Bapak Santing Nonggat, Bangkoi dan Play. Polendo pemjelas teri di Puan. Don di Jingshynrang di Sulawesi, di Bami nak explorer mining anti dam yasap, hak Islam. Kalau don di Jingkta, ya kakoi kakian. Kalau don di Jingkta, ya kejingjak klam jong kimut, diri junduk jong Spility. Kalau don ru kejing pangprum, jong kidok ha kidok hangti kiwa Southwest Coast District baru kawai kaba kita don kita kaba kiyat tak Jingshynrang sudah Hendrei hasra kita berkait kita di suatu bay kata jong kita coba terbi uranium naga jintik sampu explorer ribai di hangti hari tanjung Indonesia isu isu urusan kedua Hendrei terter Meiieit boten yaka ditang hasdam hat kendai sepak kendai penduduk nyau kan mau aga Jingshynrang pak polendo ku presiden jong isu padani keren ku vice president ringkat pak somel bercerwa kalau aktif por wastan finance secretary baru environment secretary juga sisi yang buret yang 3 tahun Mynsiem nomor di tahu jadi Jingshynrang boter panggil pori yang kira Mynsiem kan mau habiat ke dar kecat rumah bun kentang madu ke senong kaji ter ban pois di batani ban lepai kita cakap tenang ya ki jabo tiar jabo berarti uranium hang tiar di Mynsiem lapsi saya kaji semua untung ke besar ke hang tu kacakan ondang irawan pai men oh ya kami saat ajan met kenal badai kali kesenam badai kali kesegi tidak sampai itu itau menjadi penecan rengkat kenyang jong Meiieit Spility kue jong Indonesia tak kelakkan lah terang dia nanti kebacangan kan mau bersama kurim jong ke Meiieit Spility Mynsiem bidang wang iyo lawan raru artan Jepang bisa akan mau getar seorang ringkat pulau serai nafta bandit buk di kikut di Mynsiem Israel baik sama kali kan kita tersau penai yang jui harga tersambat dari sami sama ini bandi dari tanung bantik po ringkat bandit kau apa hadu mau Ying mi bangsu nomor ba penai kita kot mau itu por Meiieit Spility tapi disebut Mynsiem jadi dan dijata kan dia mai ini pernah pasang di dalam semua si tahu ini jata tahu panggil boy saya cakap banget kali jadi kiro penolong ini berhammer Mynsiem panggil training kan Malaysia kan dia dari kejongi ringkat Meiieit Spility kalau sutiet kalau Langrin kalau Meiieit sakma hadir ke sini janti jongi di suatu ba di tongkang dia kejungan tengklan jenjeli nampak ke isu uranium kumpai kita tahu isu Southwest Coast District of Arhajar
anak penderhem penklan ya kecil jadi gumta terter hadin jo kecil kah jadi sosok distrik Hangki Meiieit lagi jadi kanang jur Meiieit teng padu kan mau bakat telan dusem arajar sana ringkat bat ke MPHRC LYWA gila penyeng kerdok Hangki ke Indonesia baru ke Indonesia kerdok Bandung Syasu itu first pisang putih jom yusil lagi kita di jongkan pandrung lembah ke Indonesia hadir rupor so asyawan syam kit bokter riang ya kan kakot Jim berus lo jang kali si baon pelat tak kaki isu diri yudet kerku redot bokriang ni kakot ai bokte kakot kan sap yang kali kabrim ni terak pat hadu ikut kesok mundur jongka pat ngin ai bagi puli pat gi pusan ni jingim juga dengan crowd cak kendreo kan khalang pat kan perkhat iki Langrin jungi kumolong ba kalawi kan pelat do ya cak kendreo bom kan mau yang jengger yudet kermen bagi kakot yang seperti kan kersio ya kementang pat kalasai maka jupor lagi bokter riang kerku kerdo ya sudah sih dia tu pelat ya kepala produser ni kakot ai ba kikam ba ka kisu kenang kisukma kisu delhi yudet wadla hidan hakan nongba jongkari barat kermen ba ngaciong pensa kerteng jongpi kat syabalit bawan syapran Spility rengkat rukbat kijuan pat susu kung kajik perken mau pa hawedei jongki kakisi bakat ibe Spility kan mau ba ai ba slogan jong kakisi southwest kasus bagi pertati por karena ia kersio karena isawa hari belum belajar tijobi kabong kan mau merati jorniam Isnongin kenja iklau pinsa sasyara erbi thang kan lap jinjak them kinjia kanki katma kublai mach pangrori Islam isu Islam terjadi kira dia kot benar apa nak pelaj ini kot tentang sim atau di samla Dr. Daniel Stone di orang lain Jingem jangi Meiieit Spility linggo riuslur dari kasi mathakan yasni masuk aku boleh terbang ini bila perut por kenang man thok ya kan kot man bu iki jing kho iki berkat baca tak bedai ber jingem jungi Meiieit Spility bakol bedai la keren bagi baca menteri tentang iki jingcai ko menchwa ko ni metep isu tu khana pateng nakawai to por saboi pa pateng teng kata kaji tu khana kelano kata kaji shisha berkhoi bar kelapa to moi bar iduna ne kata kaji kho ngi om tin pareng kata documentation ni ku baca menteri kita kaji le jing pa Daniel Stone ku de kalau ibu tik patik iki shisha berkhoi kat ni nak mau berang jam mentah kaji kho nang nundan kuno kajing bakala dengan kajing susu bakala di bahari lembut. Kalau suruh naik kublai ni lekot ni kajing kok, badlah pemi ni lekot. Arawai lapha ni lekot, ban pak sana ban pandang tay kajing kok, ban kok sikan tian alam tian kalau beli lekot kajing i bakala kublai. Kalau kajing kok apa ni lekot, mau banyak sepang katan berkesenang dalam siat ni berawai. Kalau lu kecing kok, kau banyak sepang kecing im, jing Meiieit Spility, ada kepon bilang kena, ada kepon bersong kurim, ada kepon dengan jing long tu band kejogi. Kalau lu kecing kok, okay, kepan ai jing tip ini way narinya pulih. Kalau lu kecing ai Mynsiem ini way narinya pulih dengan kepon berthong ibadah dan seluruh. Semua pengsan ini 12 lingkungan yang dilakukan di Shibun, di Jingja, belajar mungkin dalam siap nanti orang mencuat. Kumbangnya tip berokat ini, wahang tiada dalam siap
Anong ba Jingshynrang Hausnam kat kandai spot Prabhupra Prabhundai du kandai po kandai pui teter ka Atomic Minerals Division bagi orang kata PMD kebenaran hal ni nomor sok kalau yo yang kata alat menlek kata exploratory mining hang teh po anong ba Jingshynrang ba kunjuru Ibriu kila slag koloni hang teh po dom siap dengan tani nong free zoki barkali exploratory mining kelayan atak tu kat Islam Barkom ka jingkho jo ke MD kila sei kumba terus paton tau yun nyom or nang thien po nang ba Jingshynrang po dom siap Padai hakum bini ki por bagi lami ki jingja ba shibun jat ba lakta ya ka pat ka kya ki lakta ya ka saudong ka saupun ki lakta ya ki jingri jingdom barkum juru khamtam lakta ya ki amlang salang hang the po dom siap po nang ba Jingshynrang Abang ya keren di Spility di por yang abang ini yang kata ke jinglong jingman senang tahu yang abang apa ke dono. Bagi orang deh kalau kata bang ini bukan jinghyang, apa imlang kesalang ke jingjur kikam seni kikam salah kikam auria hang dia senang yang kapelong ya berperkat plan dengan kam long kepoha. Deh kalau kata bagi lalai matok ke jingpo, bersyak, bengok Jadi kita jing ai jing bet porofan jadi Pynsahnam no ini jing krong jong ki untuk ma ko dong nyam ang the ko nang ba Jingshynrang wala dei ta exploratory mining ru ndrei ko mo ong ne ma trius paton yurnyam o la krong ang the ndrei na yang sarkar India bagi MD yai pet man mi kan the wala ki trai shlong trai jaka kem sha su ikliman trai lu ri yai pet ke shong ke sa ban yai kan ma hong ni ya i ma hoping stone lingdo the way ni kinong elam barat ba man lek di seslong man ye kendu di mi Spility yang di por dia selok bagi ban lingba ka jingarap lang jumba hoping stone ban lingba ka jingarap lang joka kur joka than jing slok lang tu par kumjuru yang joki isu di por jingaram jumba ban shan sing nobel bang kwa yeng blai lala ban be no ya ke MD nang thien po dom siat ban nang ba Jingshynrang Mynsiem na pusat kata MD adien ko la sabe ko su pet jendak untuk bakal ini kiur hang thien po nang ba Jingshynrang hem the tap hem the bu ha kita mal from nang thien po ndo maka jing sabe juki dia hang taru la dong jing kata ba jur ha marba Kini kiur mungkin pareng la expose ki cara nega selator kai bakal tak hado atau Padai ba huping beralek yang sia sorka man ong ki MD bukan wan yang te bari ban cap kini ki mau bakal sei hapo kleo kan ban tap ki nang rundan dulu pak kacing kata man kata yang imlang salang ni saudong sopun ni kepot kekiak ji beli bapak PMD Lingba jing tak sorka ko hiakan sti batmatep ikini ma ko hando hangti ko leo ko ba do bentaru yang don idak sing di bapau yang taki jingtep joki ikini ma al kata jing exploratory mining kalau pot lo kata por pathandan shu no mining IT jaka IT di benta dan Islam lai pusat terter Kumlakaran mana bablos ding bi ya sini kongdo uskan pakai spot naik kumbriu kalau ngajin sisa beli ya sini bat nilai penduk ni kongdo i mi Spility di port bat gaji keran bagi gaji kuliu gaji selok bagi sutu makni kam kut no tak gaji pet no jong MD bagi sutu masyarakat India kampat penkut yang dia gamat maka pensakot no untuk Jadi kalau kata nak kalian seng nanti di Islam ni lagi semkia, buat jengelam jungi pak polling do, mandi kita main lah dulu. Ya kesorkan India makan nyok lah dia, nanti nyumat pak hendo, nang tiada pak dom siap dan apa Jingshynrang. Ini betul, yang beri nyutrak ni. Bagi ki ini ialah hamjur hadir melawan sebagai UCL, tak corporation, kemudian jong sorkan India kawan titik, tang ini nyumat pak hendo yuruniam. Kalau lihat ini kam hang te pocharkan. Lalu sedang hak kendai spot terpusan.
berkelayai ti inumat Ondo pojarkan ho poslam berkelakwa aru banyak ti inumat Ondo Langrin pokari jun berkelayai sibun pak kibriu wala gede ngajak beriu juni ru isusi benong bekilamok kani ngajing penbi ngajing jalan bakala jing sayal berkelayai sibun pak kibriu hiriu simet beteri bak bi sayal man pensong tho bakala kibriu syate sesnong Kami sibun iseng halang hai di buar kantau lepok kat West Kasils. Man pensong thuk bakalai di greu. Maka jinti iriam kondon gonono kajing seni. Henry tak kajing ada jong blay tak kajing yai Kristom dik samla tak kajing yai scam Langrin. Jong I Meiieit Spility ling dok Langrin ini jing pu juki perfect nak purong aduk ni kelmat kita. Kalau soban ai kublay crowd bahadu asni bahadu jengi yang berkanodem bangimdei ban ailat nanti rumah kok kandung ni pada kalau hakan bodo kompli lai sibon ijing penbiet apa jadi ki ejen cite si posnong jengi ijing penbiet bagi melak penbiet tentang lai tu ni lawan penting lu bak saudara India kalau pak sipai lu kini nak kini jaga campus bisa lu Ada yang gini jing siap penting, apa yang gini jing siap penting, layang dengan scam. Terang kalau orang berjumpa yang TM banti ini mak kalau ini. Badai gini jing yang scam berjumpa, kalau ai Mynsiem meniru, kalau ai bor meniru, kum disamla, kum keseng di bor, tingkat berkeliwa, banyak persyak ini jing temu seorang dia banti ini mak kalau Langrin kalau siap. Berkini dijinyai persyak kalau yang beteng haduk ni kelmak sebab kum nak ada sen apa aja lam jingi bak lombok starwal marna badal baba dengan yang kejuk nong dem banding dini yang dengan persyak yang ni kecing temu jauh sorgan dia berkunjung ni semua komen sibun buat hadian bala kelab no Meiieit Spility kikun kiksio kipersapurim Borofat bila lengkap hangke bodoh siap kilerai bagi nyebut genjat kecuali banian dan persyak dengan jimpu sokar dia. Jangan dikepor tu ai bagi dikepot kanlong kecing ai jintip ikilong dia kimandian kijuni babun kimtip ke ai kebaca ke ai kebolong baling bar ke kot ngai balada yang pulih kan ai kecing mentoy kan ai kecing syampang iki Makin songtu, bangiru, kibiri bibai, ila bende itu ia kakam muha, banjeng, banjada, ila kari perkecak beriu. Kalau hang dulu kom, kalau hang dulu bentar, jadi kemungkinan kalau makin scam kalau dem, scam Meiieit Spility. Ngangai, bahkan dikakot, kat sapriang, berkelong, kecing orang, bahkan long kecing mentoy, ikinong puli, ia kecak beriu, orang kecing ai Mynsiem. Sibun pun Spility ling dok Langrin ke kami nak kecak berdiri jungi kerang ba kalau we jauh pergi ba kecak berdiri jungi kandon pada Jingshynrang pada Jingshynrang